Воспитачка Александра Колбас на початку години децom potolkovala kto bol Mikola Mkočiš, a potom jedno odšpivali jednu z najpoznačijih децинских špivankoh kto še vola Mikola. Деци любя и кажду годину шпиваме. Co się dotyka recitacijog, i prešlого roku sme tiež tak učili i rihtali sme še zozda jednima i na pahuljku. Toho roku som vybrala jednu recitaciju i jednu pripovedku od Mikoli Kočiša, že by sme označili to dzeň. Manifestaciju Dni Mikoli Mkočiša, jak i same vyučovanje ruskого jazika z elementami nacionalnej kulturi za predškolski djeci u Novim Sadze organizovalo Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu. To ti dni teraz môžu tak povedať potvrdiť, že jeho literatúrna tvorčosť zastúpená i u predškolských ustanovoch, do naše obidva lastovičky, ktoré sme vydali, jak priručníky za predškolský djeci, zastupeni i za stvorčosťu Mikoli Kočiša i rozumiše i sa s druhýma písateľami. Na hodini ruskого jazika do Paľčočky chodza kolo 15 djeci od 3 po 6 roki, a okrem ruskого jazika oni uče i naše običaji, ta še pomali pririhtuju za kračun. Planuju, že to tu koljadu odšpivaju i na pahuljki u Ruskim kulturnim centre u Novim Sadze.